Asman menen jeringin bir özünдөй көрүнгөн, айын менен күнүңдүн bir özünдөй көрүнгөн, алдыганың кара жер жерлигиңде көрүнгөн, бул аламда бул манас кеңдигиңде көрүнгөн, кычыры менен балкылдап кыргыл баштап барысы, кырык чороонун баары. Манас эпосундагы дагы бир жалпы жумурай журтубузга улуулукту тартуулап турган жана салттын наркын улап турган окуя бар. Ал окуя азыркы күнгө чейин дээрлик кыргыз элинин улуу сыймыгы жана жүзү ажары болуп турган улак тартыш боюнча кеп болмокчу. Бул улак тартыш көкбөрү эзелтеден ата бабаларыбыздан калган. Анын ичинде өзгөчө баса белгилеп кете турган болсок, Айкөл Манас атабыз кулалы таптап куш кылып, курама жыйып, журт кылып, тентигенди эл кылып, ала тоону жер кылып, ала тоону көздөй бет алып, ушул айтылуу Кан Кошойдун астына келет. Ошондо Кан Кошой атабыздын колунда карышкырдын чүкөсү бар болгон дейт. Ошол карышкырдын чүкөсүн колуна алып өкчөгөндө, оңунан турганда төлгөм төп болду, бир жакшылыктын нышанасы болуп турат деп Кан Кошой бул сөздү айтып, кубанып турган, жөрөлгө кылып кубанып турган мезгилде, төлгөм төп болду деп турган мезгилде, кабарчысы келип, баатырым алыстан баатыр эр көрдүк, телегей тең көрдүк. Алыс адамдын алы жетпеген, арыстан тиши өтпөгөн шер көрдүк. Пендеден башка сүрү бар. Аркасында колдогон кайып бирлер сүрү бар. Баатыр көрдүк. Ханым кандай кылабыз деп келгенде, баягы Манас баатырдын сүрөттөлүшүн айтып, асман менен жериңдин тирөөсүндөй көрүнгөн, айың менен күнүңдүн бирөөсүндөй көрүнгөн баатыр көрдүк. Журт баштаган асыл көрдүк. Бул баатыр менен алышсак ал жетпейт, күрөшсөк күч өтпөй турган баатыр көрдүк. Бул эмне болчу дегенде, баягы сырга бай, улуулукту туя билген Кабылан Кошой атабыз айгулагы калкандай батасы элди байыткан, акылды тапкан кайыптан Кабылан Кошой кайыптан кабар алган баатыр. Манас баатырды көрө электе өзүнүн көөнүндө, ыйыктык сүрүндө жана кайып менен байланышында көргөндүгүн эч кимге айтпай сыр кылып жүргөн мезгил экен. Ошол учурда Кабылан баатыр Манастын келгендигин туйган Кан Кошой, бул сүйүнчүң кур калбасын, сүйүнчүңө деп баягы алтын жамбыдан бергискен экен. Анан бул баатыр баягы биз күткөн калың журтту жыйнаган элдин эртеңкисине тилек болуп, тилегинен жаралган баатыр келе жаткан турбайбы? Менин укканым Алтайды көздөй кеткен, айдалып, Алтайды көздөй кеткен кыркуйлуу кыргыздын ичинде Бай Жакыптын уулу Кабылан баатыр Манас болсо керек деп, наркы болсун, хандын астында тартып чыккыла деп көкбөрү тарттырат. Ошондо 40 жигити кошулуп, алар менен кошо Кабылан баатыр Манастагы кошо тартып, баягы балбандыгын билгизип, ошол жерден Кошойдун астына алып келип, улакты таштайт. Ошентип баягы салт болуп, нарк болуп хандардын алдына улак таштаган чоң оюн салт нарк болуп биздин күнгө чейин жеткен экен. Ал эми улуу устаттарыбыздан бери келаткан жөрөлгөлөр боюнча айта турган болсок, көкбөрүнүн эң негизги маңызы, мааниси бул табияттан алган деп айтылат. Баягы башка жандыктардан айырмаланган кадимки карышкыр көкбөрү деп айтылган. Ушул бөрү акыркы кашык каны калганча өзүнүн баягы жанындагысын коргоп, өз жанын бекем коргогон жаныбар катары кыргыздын тотеми болуп келген. Ал эми ошол кыргыздын көкбөрү деген, бөрү тилдүү эл деген тотем ошол көкбөрүдөн калган экен. Негизинен көкбөрү өзүнүн балдарын тарбиялаш үчүн улак кармап келип, улакты алып келип, өзүнүн бөлтүрүктөрүнө кой бергенде, бөлтүрүктөрү баягы ууга чыкканга даярдык көрүү максатында ошол улак тартып, талаш тартыш кылып, өздөрүн тастыктап, жаратылыштын мыйзамына баш ийип, өзүнүн күнүн көрүшкөн. Демек ошол көкбөрү улактар алып келип, бөрлөргө, бөлтүрүктөргө берип, мындай тарбия көрсөтүп жатканын билген кыргыз бабаларыбыз баатырлар дагы ушундай баатырдыгын көргөзсүн деп улакты садака кылып чаап,
Анан сан миңдеген баатырлардын ичинен аты менен өзү да көрүнүп, ошонун ичинен көрүнүп чыккан. Анан бөлүнүп чыккандагы хандын алдына алып келип, улак таштап атпай калышкан. Демек, бул табиятынан бери келген улуу сыр болуп айтылмакчы. Эми сиздерге ошол айтылган баяндан Кошой баатырга Манас баатырдын келген жеринен, улак таштаган жеринен азын-олак үзүндү Манастын кандай болуп айтылгандыгы тууралуу баян кылып, ыр саптары менен айтып берейин. Ошондо кайра Манас кабылдан батырлыгы билинип, калк баштаган бир укмуш асылдыгы билинип, алдыга салса Айкөлүң алып турган Эрбулду алай менен дүүлөйдү, кагылышкан душманга салып турган Эрбулду телегеи тең болду, тентиген кыргыз элинин эми минтип тең болду, кай жеринен кем болду, Айкөлүңдү карасаң алтын менен күмүштүн шүйрөсүндөй көрүнүп, айың менен күнүңдүн бүйрөсүндөй көрүнүп, алды калың кара жер жерлигиндей көрүнүп, Айкөлүң мында кел атса, бул адамда Айкөл шер кеңдигиндей көрүнүп, ошондон алдындагы буданы атка камчы салганы, бүтүп жатты абыста кан Кошойдой тууганы, кече карагы тайман жужумут кайран журтту чапканда, эсебин минтип тапканда, кайран кыргыз улуу журт кордук көрүп жатканда, сактап калган эли бар ат башыны жердеген, Алатоонун ичинде кереметтүү жери бар, Кабылан Кошой атаңдын касиетин билип ал, каадасаң атаңдын кайыптан келген илим бар, көкүрөктө уюган көдөнүндө дили бар, көсөм Кошой карыя ай кулагы калкандай, батасың элди байыткан, акыл тапкан кайыптан Эрен Кошой улуяң, ошондон алып салып жүр чекен, жанчыгында катылган, карыш кырдын чүйкөсүн Кабылан Кошой алганы, өкчөп туруп караса оңду туруп калганы, төлгө кылып кан Кошой ошо кезден ойлонуп, калган элден ой жоруп, алаңгы чабылгон жок, аныстан келди чабарман, Кошой ата уккун деп, кабарыңды билгин деп, акылгаң айтсам ушуну, Кошой ата билгин деп, ошондон ордосуна жүгүрүп, эки тийзе бүгүлүп, эмиңер Кошойго кеп айтат, ой абаке деп айтат, пендеден башкаң эр көрдүм, телегейи тең көрдүм, арсаң адамдын алы жетпеген, арстан кирсе кокустан, анын тишиң өтпөгөн, капталынан карасаң, кайып бирдин барысы, коштоп алган көрүнөт, кара чары кабылан, капталында чаммынган, чолло көкжал арстаны, жамбай салып каммынган, алып кара куш арбайып, аркадан бутун салыптыр, ажыдары көк жолборс, атынан эрчип алыптыр, батырдыгы бир баста, арсаң адамдын алы жетпеген, күрөшсөң күчүң өтпөгөн, артык экен ер экен, аяламдан ушундай, бир жаралчу шер экен, Кабылан Кошой улуя, мунусун угуп алыңыз, бир бош ентип калганда, кайран Кошой ошондо калгадай кашкатиш, кашкайта чыгып калыптыр, каптырыгын салыптыр, айланайын чабарман, сүйүнчүңө болсун деп, жанчыгында катылган, ошондон ай туяктан ошондо алтын берип сүйүнүп, күмүш берип жүгүрүп, кагылайын чабарман, айткан сөзүң эп болсо, төлгөн менин төп болсо, Айкөлүңдүн ошондо алдынан чыга баргыла, бабадан калган арк экен, улдан калган сал
салт екен, садаға қылы улақ чап, алдынан тартып барғыла, ханды тоғысып алғыла, хан манасты ұлқамын, кече күнің алтайла, қырқылу қырғыз балдары, тентигендің ел қылып, телегейін тең қылып, қай жерінен кем қылып, баштап келген батыр дейд, қырқылу қырғыз балдары, ұшыл тұрған манасты, ақ кейістің алдырып, ақ бозбойның ошонды, құрманды қачалдырып, ұшыл тұрған манасты, шаң көтеріп алдырып, қалың қырғыз жұртыңды, баштай тұрған ерді деп, ошондо хан көтеріп алдырып, келгендерден кеп ұққам, ұшыл манас батырдың, аспан менен жеріңдін, тирресіндей көрініп, айың менен күніңдін, бірресіндей көрініп, анық батыр ердеген, телегейі тең деген, арса дұшман ошондо, о намысты қолдан бербеген, батыр келген тұрбайбы, қалк баштаған бір рұқмыш, асыл келген тұрбайбы, бұл ошентіп қан қошой, садаға қылып көрдің бі, батырлардың барысын танбап қошой алыптыр, алдынан тосып алуға атадан қалған салты деп, хандың ұңшыл ойыны, оң атадан бізге қалсын деп, нарқы болып қалсын деп, салты болып қалсын деп, ошондо садаға қылып улақ чап, улақ тартып көп көрі, ошо кезде көрдің бі, табияттан алған деп, мына минтип ошондо бабалардан қалған деп, қабдан қошой олыя, анысын айтып тұрғаны, ошо кезде көрдің бі, қырчығыт менен қошылып, қырчығыт қошо барғаны, 80 ұшыл бірігіп, қарап тұрсаң ошондо, улақ тартып барысы, атқа қамчы салышып, мұн ошондо көпчүлік, арыстан қарап барысы, о деп қарап қалышып, батыр манас жеткене, атқа қамчы салғаны, батырлығын білгізіп, 80 батыр içinden ses көрсөтіп бұл манас, ең улақты тартып өткені, тақымына бөктөріп, алған екен ошондо, тақымына салғанда, мұн ошондо балвандар, адам тартып алалбай, атаңның көрі дүние, мындай қызық қылғанда, Айкөл манас батырдың, батырлығы башқача, батырлығын білішті, халық баштаған бір рұқмыш, асылдығын білішті, кече қабылан манас батырдың, ерекенін білішті, ай аламға бір рұқмыш, шерекенін білішті, мұртын бұрай толғоған, мұрын құлылар қолдаған, сақалын айырып толғоған, сансыз арва қолдоған, мұн ошондо манастың, артынан жүрді көптілік, атқа қамчы салышып, баштап тұрған ошондо, қызы қойын қылышып, мына минтип көкбөрі, тартып жаттың ошондо, жігіттердің өрттерінің içinden тартқан екен көкбөрі, қарап тұрсаң бұл манас, атқа қамчы салып тұр, аянбастан ошондо, о тақымына бұлғызып, баяғы тұрған көкбөрінің ошондо, көрсөткөннің қарачы, урағын тартып ошондо, ушул манас қабылан, баяғың айғулағы қалқандай, батасың елдің байытқан, ақыл тапқан қайыптан, қайран қошой ол ұяңдың нұрдоғы, Айкөлің чаап қалды дейд, ошо кезде көрдің бі, қабылан батыр қошойдың, алдына жетіп барды дейд, жеткен жерден ошондо, алдына жая салды дейд, тақымындан ұлақты, ұсыл тұрған қошойдың, алдына берре салды дейд, атпай кесін алды дейд, мына минтип қабылан атаңның көрізін үйің атадан қалған салт болып, тағы үшінтіп көкбөрі ұлақ болып аталып, емі қырғызға мұндан ұшыл мұнға, емің салты болып қалды дейт.